ngiyayikhetha inkosi yaseMhleni baba Nazaretha. Bantwana basezulwini, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ongithwalile ngisuka ezweni laseThekwini ngaze ngafika lapha ngiphephile ngingafelelwanga lutho lubi. Ngiyacela enkosini yamakhosi, umnikazi wezinto zonke, unyazi lwezulu, ukuthi ukuguqa kwami la phakathi kwabangcwele kube yisibusiso. Ongenela engasebenzi aphume sephethe umsebenzi, ongenela efisa umendo aphume sewuphethe umendo. Njengoba sila Nkosi yamakhosi siseneyinkinga ezihlukahlukene, silandwe ngezindlela ezahlukahlukene. Ngiyacela-ke Shembe oyigcwele uphathise inkonzo yokuphilisa laba bantwana bakho Nkosi yamakhosi. Baba, kulabantwana la abagulayo enyameni, singabathandazela ngengubo iphile inyama. Noma Nkosi usigcobile singabagcotha bakho, kodwa sikwazi ukuphilisa umphefumulo. Asikwazi ukubhula ngengubo umphefumulo. Belaphe Nkosi imphefumulo yabo bonke Nkosi. Abanye njengoba bela eGoli imizi yabhidlika emakhaya, bayayithola ingcingo ukuthi sekungena inkomo yayibhidliza lendlu ibisi eliyodwa. Abanye Nkosi bafikela eGoli, bafike bawukela ngokomhlaba, abasayiboni indlela ebheke ekhaya. Ngiyakhumbula Nkosi eThekwini ngelinye ilanga la ngisebenzela ngakhona eDalbridge, kunendoda engangidlula njalo ihlezi khona. Ngifika le ndoda ibaluhlebeleza le mali. Ngiyayibuza ngithi le mali uyenzani uhlakeleni la? Ithi kimi wendoda, hamba emsebenzini. Ngiyabona emsebenzini, hamba emsebenzini ngiyake mina. Hayi ngasiba ngase Shembe uNkulunkulu abengikhuluma nale ndoda. Ilele nje iletha amakhathole eduze komgwaqo. Ungaphi ndoda la ibisizisho isibongo sayo. Ithi ngingwaseBhulo. Ngithe ekhaya khona ndoda usayina ngoba uyaphila ngiqondo akosile la uGuli. Ithe umuntu kaNkulunkulu akengixoxele. Ithi yasonta ngibona ngathi umfundisi. Ngithi cha ndoda sikhulume lo mdala. Ithi yazi uthini? Ngiyathanda ngiyekhaya. Kodwa uma ngengaphuza ukubhiya wodwa sengihlelile ngithi ngiyekhaya, bese ngihlale phansi ngabe sakhumba ngekhaya. Shembe oyigcwele ngiyazi lezulu. Ngiyazi Nkosi namhlanje abantu baphambi kwakho ngokwenyama emzini oyigcwele elinga siyabambekhiya. Nathi babe singafikanga ngokwenyama kodwa inhliziyo ikhona Nkosi yamakhosi. Singabakho nyazi lezulu. Kunabantwana ngithule ngiyakalaza ngibuka ngapha, ngibheke ngapha, ngibone bayangena abantu abangayigqokile ingubo emhlophe. Bazwile ngodumo oluncikazi. Ngiyacela ukuthi mangiqeda lapha esengibhala uShembe ukuba ngime bonke bayikhethe inkosi yasePhakameni. No evashile limhuki ihuka likaMahilana.
agcineni. Ngiyakhumbula eselaite mthunzini ngithi mase ngifikile ngiphethe sami isikhwili ngithi ngimfundisi ngiyabasisa. Shembe uNkulunkulu. Mangikhuluma le ndaba ufike inyembezi. Ngiyakhumbula ngithi ifyola lithi uthi mawuthiwa hayi thekela abantu bese ngisukuma ngiyima ngifuna ukubonakala ukuthi ngikhona kunkosi emanqwangeni ukuba amaqulu ngisho sefikile lapho amaqulu. Kanti madoda liyangibona uNkulunkulu uyangithanda. Uyangithanda. Ngizalwa eNazaretha. Ubaba wathatha intombi yaseRoma ngakhula kuRoma nangokuNazaretha ngayo. Ngase ngiphilipili yasemhlabeni. Ngiyayidabule sesila phakathi bantwana. Safuna ukuphuma. Okuqela umbangela umncwabo wasemthunzini ey'ntabeni zaSongoya. Amen. Emzini wenkosi yokuthiwa kusekhethe okuhle. Bantwana basenkosini kunento ehlala ikhulunywa nguNkulunkulu ukhuluma ngothando. Uma sinothando sithandana siyawunqoba. Mawukhuluma ngothando indaba enkulu indaba yothando. Mangase ngithi amadoda aganiwe angabafazi akephakame ithi wagqinanini umngane kumtshela ukuthi uyamthanda isimanga awuthanda kuseke ekhaya. Ngibuze mama ngithi mama ugcine nini ukubuza umkhwenyana wakho ngiyakuthanda myeni wami. Ake sidlule engomeni kaShembe. Isibonelo 2:30. Ngizamthethelela ngiyabona mangikhuluma kodwa izodibana inkonzo sona sesizwahamba. Jehovah Uma ungenalo ithemba sizawuhamba nawe bese uyasala
uthi ngizomcela amanzi ami usisiwe khuluma ngethemba uma esebuye nalamanzi ephakathi nendlela base liyafa ibhodlela lamanzi akasazi ufika thini manje ekhaya afile amanzi bewanikeza umkhokheli kodwa lengane yayisicabanga yathi Nkosi Yesu nomhlaba shembe oyigcwala ibanga kimi uzongishaya umama sekukude futhi ubangibele kwamkhokheli lengane yafuna ibhodlela ezintabeni emsaneni engakuleyo ndawo yalithola ibhodlela yaligeza yafaka amanzi yayisithi uNkulunkulu wamkhokheli qhubeka uhlale kulamanzi umama phila khuluma ngethemba bantwana uthi mayefika uthe umkhokheli Inkosi ibusise mama uzawuphila wayesiyaphila lo mama ngethemba Manazaretha ingcwele lukhulumile unyazi ngelinye ilanga bathi siphe kwentaba iKhanani siphe kwentaba iKhanani lathi ngicela niwethembe unyazi Manazaretha unyazi uzomsiza uNkulunkulu esimkhonzayo akeselanga bona abantu abahle kuphela wesela thina zona bazosifaka endleleni akekho ngenaso isono bantwana bethu basesibini ngaphambi kokuba ungene esibini udlule esonweni ekhaya nathi indabeni enkulu yokungena esibini kufanele udlulise esonweni udlule kubo kasono bese uyongena esibini akuyona into elula menyeziwe sazi ukuthi siyaphila yini inhloso yokuba sibe lapho bangcwele abade kusini yini inhloso yokuba sibe lapha yasi kungcono uhlale ekhaya wangazi uzokwenzani laba yini inhloso what is the purpose ukuthi ube la Manazaretha ingcwele baningi abantu ngizwa bethi bathunyiwe abazali babo bezela esontweni omunye uma esefikela useyakhohlwa ukuthi uthunyiwe ukuthasela usezokwenza kwakhe useyala esontweni usexosha abantu esontweni abangafanele basonte kuleli banga uyayedwa fana umvangela umnqongo ngoba ebucela engaba umvangela yedwa kuleli banga abantwana ngoba enjani futhi kube uyena yedwa ungcono kunabanye abavangeli ngoba enjani into eziyenzeke le leli banga abagcwele linomnikazi walo akulona lo muntu yasithatha njengebanga lomuntu uzawukhatlela leli banga sizawucela ukwakhimisi ngiyamcela amakhosikazi uNkulunkulu wasephakamela nikhumbule ningathi maniphumani la ngicabanga ukuthi ngelilanga yoba umkhokheli kodwa cabanga ukuthi ngiyawuncomeka ekhaya engane kulona ngibe yinkosikazi encomeka ngemisebenzi emihle ubonakala ukuthi mina sengiyinkosikazi eNazaretha ake uthi insizwa kithi emndenini wakini mase kuphawulwa sekuhlezi ukuthi mawukhuluma uthi washaya ubaba washaya umuntu omncane washaya umuntu omdala ngoba sekukhuluma umuntu noNkulunkulu
le khonto iphethe sinawe le khonto iphethe ngoba wasusala into iphethe le nto yakho iphethe uzawulunga mntana enkosi isusa le nto iphethe kuqala le nkosi ombona ithi incwadi nokufa kwenkosi uziya ngambona uNkulunkulu akufuzi yangaphakathi kuwe kuqala then uzobusuyibona kunale nto kuthiwa baye ikhuluma abadala bathi uzenzela kakhalelwa ukhalela uzumekile uzenze wena wangena kuleli banda wafike wahlala uma usuhleli kuleli banda wasuyajwayela uma usujwayele wawusubona izinto eziningi ezingafanele kwasibona asibheke esikalweni somkhosi onyazile kuphela amanazareta ayithwala okunye ngeke kusize abagcwala bakhe enkosini khona le nto yokuthiwa uthando ake ngibuyele othandweni ma ngikhuluma ngothando into enzima kakhulu uthando luyasehlula amanazareta ayithwala ngikhumbula ngesikhathi esiphambili amanazareta senothando wayofika insizwa zihlezi ilambile insizwa bayibize benza sidle lapha Jesu namhlanje insizwa bokuphuma emlozela naye ebese ziyokha insizwa uthola umuntu uphethe esikhulu isikhafuthini esingaka esigcwele amatabu uzosidla yedwa zasibale akababiza abanye ziyidle insizwa zidle ndawo uthando amanazareta bithi nasekhaya ake ngibuye ekhaya lapha uma ngisesontweni manazareta ayingcwele ngiyacela bomama nobaba njengoba nigane nithandane ngisacela ukubuza ngiphansi isandla insizwa ngizoyinika u-100 rand bangiphuma la nginayo imali la ifanele nqa ethi yona yake yahlaba imbuzi kubo yathi ngiyacela mkhulu angisendoda umkhulu wakho umnakwenu angithi madoda wathi mkhulu ngale mbuzi ngicela ungakhisi umusi njengoba ngigangiwe nje ngiselekile ngane ngicela ungakhisi kulo musi nasegazini nje ngiphile ngibe yindoda la ekhaya ngiphile ngingafi ngikhule ngicela umkhulu baba mkhulu ngicela ungakhisi lo musi ngiwakhile ake usho ngaphamisi wakwenza la baqashiwe ngokuphelela inkosikazi ethi yona yakuyayithela imbuzi yacela ugogo wendoda abanadukhulu lesi salukazi esizala ubaba wendoda yakho hayi mama ezala uma ngogogo angithi ugogo mama umsawe umnakwenu ugogo wendoda umnakwenu owacela wakhuleka endodeni
wathi myeni wami ngicela ukuthenga imbuzi ebese ngicela ukuba angakhise lo musi umnawethu akesho akekho msanzomphonde njalo. I'm getting a lot of cash in my pocket. Hayi kuyasehlula abancane abasebosini izinto lezo ezifuna uNkulunkulu esimkhonza ukuba sizenze emagcekeni obaba. Amen. Ngoba sila eGoli nje ivamisa sizawusebenza uba sakha amakhaya. Ngakho-ke kasinxuse abazosakhisa ikhaya abasemoyeni basakhisa amakhaya. Mayibongwe inkosi. Ngelinye ilanga abantwana basesibili ngisakhuluma ngendaba yokwakha ikhaya. Indaba enkulu-ke manje sengena kuyo yokwakha ikhaya elinothando. Ungafika umuntu uhlezi kwigama isithole kodwa lokhu uthando. Ngiyezwa abantwana basenkosini. Uma usithandaza omunye umuzi le nkosana iyinkosana iganiwe unkosikazi lapho-kini impela kodwa lo nkosikazi-ke yamthola lapho yayisebenza ngakhona yayisishada naye akamthathanga esontweni kodwa wamthatha nje wayesembuyisa esontweni kuhleke lokho ayikwenzileyo. Uma sesithandaza ziyashona iy'ngane kulo muzi. Uthi uma sesithandaza yayisiwe ingane yakhoneke wasekukhuluma isalukazi. Sithi isalukazi-ke lo ngeke zize ziyeke ukufa iy'ngane nezaphilayo zizofa. Yini gogo na? Cha, lo wathatha intombi engakholwa wazoyingenisa la ekhaya. Uma ingakholwa le ngane umngakhe yena lo khomba ungakukhona. Uthi yena lo unele ngaphuma lo ahamba emsebenzini uma esebenza engeke usebenza lapho ey'ntabeni ey'kude enzisho umyeni. Uthi lo wasala basumlilo ngoba yena anendaba nobuNazaretha. Uthi yena wazogana indoda akazange uzogana ushele kodwa ugqoke u-14. Imvamisakela abantu abashaya ikhala abakhokheli bami bavamise ukufaka abakhulu o-14 abangango-free wokubhekeleka lalithwaso. Nansi indaba enkulu-ke uthanda lukho kulo muntu kaShembe. Unothanda lokutela uzogana indoda kuphela. Uyindoda uma yayithanda akathande phela noNkulunkulu wayo. Ngoba le ndoda akayithandi yayimaletha. Ngiyadawa ngisakhuluma ngothando luphelile uthando. Zalukazi zami nina abakhokheli inini beninothando luphelile lawo bantu bamanga. Insizwa uma ifuna ukugama iyeyithi kimi bamncwawo anjani amakhosazana ngakini bese ngitakhona kodwa ngifuna efundile nanti igama lokuqala. Ngiyekilisa iy'ngane zamakhosazana ngakithi nginqobole nazo ake ngisho ngiyibuze kamunye ufuna ukugana indoda enganweni athi nje mina sengathi ngagana inkosana nje mina babamvangeli inkosana nje esebenza kahle enemoto ephatha inefone enkulu khona isibabeza bafuna enefone enkulu umuntu onemali hayi ngoba ngithanda lalelani abantu ababili beganene kunale product phakathi nabafunele bekhona yothando. Labo bantu ababili among themselves kune-lack of loving one another. Alukho uthando uthanda ikheya yalo muntu hayi ngoba emthanda ebese behlala labo bantu bahlala mhla ifile imoto umema akafuni besontweni ukusifele imoto ekhaya ngoba kamthanda uNkulunkulu olensizwa nawe lensizwa kushuza ngayithanda uzile nje ngomzimba wakhe. Uyabona umuntu wesifazane angathandwa mna insizwa. Uyabona ukuthandwa umuntu othi uma uthi kuye usangithanda athi ngabe ngilapho uba ngikuthanda akakuthandi vese. Uthi uma uthi uyamfonela uthi ngiyakuthanda ngani uthi awusiyabonga ukuthandwa. Noma ethanda athi ngiyezwa umfakeli ekhaya akufonele kanje asende ethi please call ngiyabonga. Kodwa ekuseni nakusasa akusendele the short SMS I miss you
sekuphelile ngoba uthanda kana kodwa laba bantu bashadile bobabili bame paradise. Wabuza umfundisi oqonda nantambela babuza lapha bathi usele inhliziyo yonke athi ngisele inhliziyo yami nothando lungakhononiyo washo njalo masingane they are fresh from the marriage those abathe lapha base fresh bengayisho into ngisho bayisho but there is no love deeply in their heart. Mamenyeziwe imagine uvela ziko kwa usisana khona izinto lezi zipeshela usisana ebese silinqe zizibenkulu uthi uma uhlafuna bakuhleke nezingane zakho ngoba akamthambi ngabona insizwa lapha eThekwini ngehla ngabe ngibheka lezi zinto lezizayo ngibheka isicathulo ngibheka amadoda amabili ngiyawubamba uCrooked and Jones CJ mfundisi sithatha isibizayo siqoba ongcwaba kanjani bese yakhamba lensizwa nayo yasithanda lensizwa ihamba nemazi yayo ibona ifimazi ifake ngisho namashipe njengishamashiye ibona uthi-ke yasibuka isicathulo inikile ikhanda inkosi layo iyambuka ithi nawe uyasithanda isicathulo utawukahle babasibani babo asekhona nje la amaphuzu akho uyayisho le njalo akamthandi bantwana akanalo uthando londoda yakhe ayiganile uthanda kanalo bantwana bakhe uthi indoda isafanele amabhuzi into yokusebenza bantwana akuyeke uhambe edolobheni yingakho-ke bantwana bakhe kusini ngithi uma sithandane ekhaya ubaba wakini umthelele ngicathu ngoba namakhaya yabona kulezi khwama zabo lezi ngane ezembangweni bakhokheli amakhadi nqaba ukuthathele nekhadi thathela ubaba ibhuluku elihle nezondla basekusini uthathela ubaba umyeni wakho phela ngezwa khona indoda engangayizwa ihlabelela ithi I love loving you usho njalo endodeni yakho mntana I love loving you ngoba le ndoda mhlawumbe noma awukho umshado wesibili singagalati ngoba le ndoda mhlawumbe uyibophezela kuyo ushada kwami iphoyisa lathi iphoyisa lamthanda la uyalijista emazulwini akekho kakuphila ugane ngiyaqolisa nsizwa uma washada nomuntu wabashada bamenyeziwe emathuleni
amagogo kanje ngithi esontweni kwashaya kwacima kodwa bawuthina bafuna abantu bezuphila khona abayithanda kakhulu abantu besifazane. You know what? Yini abayithanda kakhulu bomama balonje into eyithanda kakhulu nini ngifuna ukulikoba ukuze bayenze le ama-birthday abayithanda njenge-birthday yakho nkosikazi ngiyalishula madoda madoda ngiyabona nje nawe mama ngenimfihlele ubaba usuku lokuzalwa lakhe ngosuku lokuzalwa bese nifika nekhekhe elihle noma engathandi itshebe kuhle nje libe mona khona ekhekhe madoda emsini wayihleli benesikhathi zithi ingane senzela ubaba i-birthday bayithanda kabi i-birthday abantwana besaba omama bawathanda kabi ama-birthday ukwenza i-birthday umthengele into enhle abantwana benkosi ngosuku lakhe lokuzalwa. Kodwa khona ugalo isipoki bangcwaya ugalo isipoki uthi uyasinesa siphume ngapha uzogijima bakhokhele hayi khona bonanga nkosikazi athi hayi nje mina uyabona bangcwela wasenkosini ngifuna ningene ezulwini bangiphuma nje uyabona mama ubaba wekhaya uma kunezinto ongasayiboni kahle hlala phansi uthandaze uthatha ishembe lo msebenzi lo mendo ngawuphiwe uwe awulungiswe uwe futhi kodwa uma uzotshela abangani bakho hamba utshela abangani bakho ngendoda uyayilulaza indoda yakho noma ngabe isifikele indoda mayikhuluphala-ke iba nempini yahoga ihoga kudumindu noma ngabe ihoga kudumindu thula nje yenze nje kuthiphise mama yabona ehoga kakhulu ma kunemoto egcekeni besukunyakazise uthi baba lapho abantu betotha imoto egcekeni uzawuphuma shaya ubona ma kuneyinkomo uthi hayi baba nawu umuntu etotha iy'nkomo esiphele izawuphuma ishaya umoya bese kuphela ukhoga nani madoda ngapha uma ubona ukuthi uyahlupha musuke umtshela bantu hamba utshele unyazi bantu hayi ngekilanga sasawuthandaza umuzi enyikosana ifika ndikhoxela ithikele ivangeli sengicabanga umxosha ngithi nalo zimbili zikhona izinto ey'xoshisa unkosikazi ekhaya zimbili 4 ngiyonixoxela 23 hayi lezi zinto omunye nje noma ngabhede enzeni kodwa nje ngeke umxoshe asimlungise ngoshela awubiza ukuvuka nathi ekhaya uzawufika ukuthi ngicela ukuthi nje ngicela la ikhasi lemunye ungakhuluma into eyini sasesifika wena njalo uma kuthiwa wenza ukuvuka nathi emzini umuntu awuyi uyalala sasesifika ayitshela insizwa ngathi ngoba siyowakha siyoyakhisa le nto ayisuthi asibhinge amabheshi sonke ibheshi izomkhuba njalo sasesifika isaboni safe saguqa sasho inkosi yethu simakande sangena safike sathandaza yayisisho insizwa yathi la ikhaya ayicela kona kusanda yathi yaqhubeka le nto ngase ngiyivala ngathi malawo sasesithandaza ngase ngithi uyakholelwa ukuthi lo nkosikazi wamfro ushambe na wathi ha ngathi uyakholelwa wena nkosikazi ukuthi lo myeni wakho wamfro ushambe wathi ha waqala walanda hayi manje la ikhaya ngase ngithi sasesithandaza sathi masithandaza yayisiwa indodakazi yakhona esiganile yayisiwa yakhasha wasekhuluma ugogo wathi la ikhaya ngeke kwahlala kahle mina ugogo wenu othile ikhehla lalekela namakosikazi amathathu uthi mina wangixosha ngaye ngawufele emapulazini akokwazi wahlala la ikhaya mina ngangekho kuleli khaya. Izinto zenzeka ngesizathu xa isuthi uyabona amakhosikazi la ngoba eganile mhlawumbe le nkosikazi yakhe eganile wena igane umfowenu ngoba awukwazi lo kodwa bangcwele uma unethemba likashembe khona enye insizwa yangapha emapondeni iyakenza isimanga ngikhuluma ngethemba bese ngikhuluma ngothando zimbili iy'nkonzo zami le nsizwa isithi leyelanga yenza umsebenzi yangawenza utshwala
yayisithi hayi siyakha yona, yayisithi wathi ushembe singakwenzi utshwala ekhaya. Eyi inkonzo enzima-ke la sikhulumelana ngala inzima ukukhona ithemba into enzima. Le nsizwa wasefika bakuwe esuku bathi wena wasibikela kahle impela wasigeza kodwa ususiyekisa utshwala manje na. Wathi ngigezile ngivulela amasango nganiyekisa utshwala ngisafuthe ngoba lo msebenzi ade wenzile awuzukulunga ngoba awukayazi utshwala. Ithi le nsizwa yesithandaza yayisithi ntambama lalathi namhlanje wayesefika lo muntu futhi wathi bana fana utshwala la ekhaya. Yayisithi le nsizwa lalelani-ke ngiyase ngiyahamba manje ngiyakushemba ngiyawubuza ngiyawuthi Nkosi yamakhosi wena unamanga engathi. Hawu sayixoxa le ndaba lensizwa ngashaya uvalo sayixoxela. Ithi ngase ngibuza ngithi Nkosi yamakhosi shembe unamanga yini? Wathi utshwala ufikela wathi utshwala bugaya kanti amanga yini? Uthi le nsizwa yafika ntambama yathi ngiyavuka sasa uthathe ebusuku yathandaza ngathalo yathi ngiyakuba shembe ngiyawubuza yakhomba imbuzi esibayeni ngizohamba nembuzi ngiyoluza ngembuzi. Uthi wasefika wayesefika ikeshe elidala libhinqe ibheshu igqoke ingubo emhlophe lathi hayi mzukulu besisafuna umuntu ukholwa ngempela yini. Lithi sibonile uyakholwa uyamkhomba ushembe sizakwenzela yonke into. Ngikhuluma ngomuntu oserishi namhlanje bancane ngesibindi nangethemba bantwana bakhe Enkosini ukuthembela ushembe. Hayi wena unalo ithemba, awunalo ithemba mntana Nkosi, awuphele ithemba. Yabona ukuthi umntwana yathemba noma bembeka isibhamu la ekhona ngiyamkhonza uThixo. Noma wenzani ekhona ngiyamkhonza noma ngangibulala kodwa ushembe uNkulunkulu ngeke ngiyeke ukushemba beNkulunkulu. Ngishembe ngayihlo insizwa uwakhile njengoba wakhile endlekini kodwa mawungenani ithemba uyamhamba uyophula enyangeni bese sithi khona into ephakathi egcekeni silaKasiyoma zifike zimbe bese zikhohlisa zikhohlisa ziyitholile zimbe bese yamshiya ushembe bantwana bakhe Enkosini. La ekhaya kulashwa ngamanzi nangamafutha isitha sabo bantwana bakhe Enkosini. Isitha masishaba ngamanzi singafuni ukuphela khona inkinga ekhona ofuneka siyawuphulela egcekeni nesiyawubuza emathanjeni. Ushembe wayengene emathanjeni angene ngotshani okuthiwa umsindizana unembobo phakathi angene ngakho ayokhuluma namathamba alele ayokhuluma nokhokho wakho ayokhuluma nomkhulu wakho ayokhuluma nodadewenu nabafowenu abashona eyobabuza ukuthi kwenze njani. Inkinga yethu thina kasimbuza ushembe. Inkinga yethu thina izinto sizenza ngobungani, sizenza ngobusheyi. Mhlawumbe ukuzenza ngobungani izinto ziyawulunga bancane, ziyawulunga. Mhlawumbe izinto okuzenza ngobusheyi sazenza ngoshembe, sama sathula sathi du sahlala kushembe kwaba lukhulu noma senzani sahlala kushembe. Yingakho kubalulekile ukuthi uma usuyinazaretha ufike ubambe imbuzi utshele uyihlo ukuthi usuyinazaretha uyatshela ngoba kubambise lokhu Nazaretha. Inkosikazi ngithola umthwalo onzima ngoba nafuneka iyowusho ngabe yagana yakhishwa kubo kodwa funeka ibuye kubo iyawubika ukuthi siyinazaretha. Ithe laba bantu abangayigqokini ingubo emhlophe ngifisa bangiqeda la bese beyayikhetha inkosi yasesiphakambeni. Nina ingane zamaduka amhlophe ngicela ningisize nithandaze kakhulu uNkulunkulu nibusisile
wathi ngamakhosazana entethelelo selathi namthanda ushembe uNkulunkulu alifaka abakhwenyana abaneqiniso nithi noma nilele noma nivuka ngoba ngiyalifela usizo manje nibuka sengabe kakhulu uNkulunkulu ngithandaza emsini yabami ngiyawuthandaza ngifike kukhumula imbuzi zintathu kuthiwe zithekwe intombazana ngixakele khona abantwana abangale bashade bakhokheli abawumhlabelo wezono zawo isemkhulu abathe babefika ngale oyisemkhulu babona ushebe kwase kuthiwa ubani ozothi namacala bese kukhonja intombazana igcine ingashadanga ingane yabantu ithwele amacala kubo kube yona imisebenzi enza zonke ngeyomlahle umuntu onjalo ushebe bagcwele kunabantu abathi lezi ngane ngeke ingene ezulwini kodwa ushebe akazange wake wathi ushebe bakhokheli kunakanamuso lezi ngane akufanele kube khona umuntu la engithi mina nguwumuntu nje nguthi abantu basemacwangeni ngithi ngekangene ezulwini bacwala into mina ngiyilulele kule njengomdodwa ngithi lezi ngane ngoba sezinabantwana ekhaya umntwana umayeke wazalela umntwana ekhaya ufanele athenge imbuzi acele intethelelo ukuthi wathola ingane ekhaya engashadile kwenziwa njalo bantwana ngesintu athole ngenze njalo ngayiphatha ngabo understand yayithenga imbuzi yakhala bangcwela bafuna imbuzi ngale nento njalo yalokhuza lo muntu wayecelile kwakuyihumusha nje layicela layihahela ingane yami bangcwela bahle embusini ngathi bangiphela ngakuthi ihlazi phela lengane yami uyilokhu sengane abantu basemacwangeni intombi yasemacwangeni akuyilo amastate intombi kwenze njalo nanti nje ihlezi inhle awusimayile khona bamcwanga kubona nanti simayile nasengilokuza nasengicela kushembe ngathi ucelwini-ke indoda ngicela intshele ithatha ingane yami baba yadala umuntu wayikhulelisa wayitshinga yasethi yaqalaze yathi idla mhlathe emayelisa yaqalaze yathi unyazi baqele lwathi babheka ngapho labheka ngapha wathi izomthola umkhwenyana kwaphela isikhashana nathi ngisejudiya kwafika ihwanqe lihle bangcela abantu kwafika ihwanqe lihle edokodweni ingilethele kuhle ingane ngalibona lokulibheka ngase ngithiphisa ngathi futhi phone number kuningi phone number ngathi futhi phone number ngathi futhi phone number kulomfana ngamoto yathithiza awumthengisa wathiwa wathi mamatha mjaji ekhaya phela umfazi nakasho ukuthi ngumncwanga ngidayisa amabheshwini umbiza ngomjaji wathi phakathi tabuya wathi buya emsingeni khona abantu abafuna ukufika basebefika labantu nabo bona befika ngithaya amadoda lela nabo bona behamba ngefoba begqoka amalenda namabhantshi abizayo kanti labana abaqala abakhohlisi labo abafika behamba begqoka amateka aphedayo njengalo bephethe nezagiya isabhathi zagiya manje bephethe zagila bebalisa lemali abayiphethe ayiphelele uyazi ukuthini bantwana uzongithi lebangabathathe ngathi laba bantu nathi ingane yami angidayisisa ngayo ngifuna ibe nomendo izandla nje funa ulalela umuntu uma esehluleki umuntu uma esehluleki ngeke umenzele lutho nezwa bantwana afike ngathi laba bantu bengifuna iy'nkomo eziyisithupha ngiyabeka ngeyodwa eziwu-4 ezefelisha bese ey'zosakimi nje ziyisithupha ngey'mbili ey'hamba ngamasonto bese kwazemali lezi zemali uzwe babo ulalela lezi zemali 4,000 yokuqala 3,000 yesibili 2,000 yesithathu 1,000 yesibili wayihluleka wasefika laba ngathi laba ngizobabiza ngempela bafika lezi insizwa zangishayela imali zangipha imali zazangipha u-2,000 rand extra zayishaya gane ndodakazi yami ngonyazi bantwana asilithembe unyazi nizogana ingane zami nezwa kodwa ngithemba ushebe lezi zinto ezinhle lezi zinto ezinhle mshembe nikhuthale ngokuthi nje ngekunake kuqhamuka nje ifuleke lihle namakhosazana entethelelo kuqhamuka esandla neso ethi inkosi
uzolunga, yiba nethemba. Uhlale ethembeni, ngeke kulahle ushende bantwana benkosi. Ulungise igceke kancane, ulungise umsamo, ulungise idala zakini, uyinikele uyigeze ekhaya, uzawulunga. Uthethe amacala oyihlamkhulu, uzawulunga bantwana benkosi. uNkulunkulu uyakukhumbula. Kodwa mhla uphela uyawezwa sebekhala abanye, wena usuhleli kahle esifubeni sikakhokho wakho. Isho njalo indoda eBhayibhelini nesa bantwana. Ithi letha isihloko ngigqobhoze ngomunwe. Ithi Lazaro wayehlusha emhlabeni. Ithi Lazaro msize. uLazaro uthi sekumngcwele phakathi kwebandla. Asithandane sibe munye bantwana. Sibe nothando olungafiki. Emakhaya omama bathanda obaba, nobaba bathanda omama. Ney'ngane abantwana sibakhulise ngokuNazaretha abantwana abantwana bakhe enkosini. Sihloniphe abagcotshwa bethu esibanike uNkulunkulu bangcwala. Sibahloniphe noma ngabe baney'nkinga zabo, singayingeni iy'nkinga zabo thina bantwana. Hawu manaza, ningavumi ukusetshenziswa yithi. Niyezwa bantwana, ngoba uma sesiholelele thina kasibuyisizekile. Sizontshela, ningasetshenziswa bantwana. Kuphela asikhonze uNkulunkulu omuhle wasephakameni. Sikhonze unyazi. Lukhona ukuthi sile kwalongoma bantwana benkosi. Ngeke Jehova ngacela ngathatha izinsuku esezini kaJehova ngiyobika ukuthi ngizohamba ngakhona bebuyakhona le eKagiso umhlobo wami owenza khona umsebenzi ngiyakhona entana. Kodwa ngithenga usabatha sandalesi. Ngathi Nkosi yamakhosi ngiyacela ngiyazi bawulandukhiye abantwana kodwa khona ngizabafika. Bekumphoqa, kuyamphoqa bonke abagcotshwa bale bekumphoqa ukuthi ngeke ngoba abantu abasebancane enkolweni ngisabadonse. Bona umuntu uma usamdonse enkolweni bantwana uyamyeka ukuthi ngisuphula umthetho wesono ngoba uyabahlangabeza. Uthi uNkulunkulu osephakameni ngenanga sengibashumayezile bahlangabezeni. Ngiyabonga bantwana benkosi, ngingazi isikhathi iningi ezenziwayo esontweni esikhathini esiphila kusona ney'nkulumo zesonto ey'ningi singayibambezeli. Ngiyacela bantwana benkosi, sizawubuyisela uNkulunkulu ngesihlabelelo sesithathu. Inkosi uselikuzwile. Inkosi ibusise ukuphakama kwabantwana.
bandla